Сурак башталганда кандай болот десе, акыреттин бир күнү биздин 1000 жылга барабар. Далил ай 2ге бөлүнүш керек дейт. Пайгамбар алейхиссалам ошол учурда колу менен, манжасы менен ишара кылды. Ишара кылганда ай 2ге бөлүндү. Ишфа тушафа, сен ортого түш, сенин ортомчулугуң кабыл. Сел туато, эмне сурайсың? Бирим сураганын дегенде пайгамбарыбыз уммати, менин үммөтүмдүн акыбалын оңдо. Күнүгө адам баласы өзүнүн жанын тозоктон сактайт же өзүнүн жанын тозокко салат дейт. Капыр адамдар эгерде Аллага кайрылса келимени айтып, Аллах кабыл кылбайт экен. Ал эми ыймандуулардын гана күн батыштан чыкканга чейинки ыймандуулардын гана ыйманы ага пайда берет экен. Ошондуктан биз кадырлайлы. Күн өтүп атат, убакыт өтүп атат. Убакыт өткөрүш үчүн эмес, убакыт акыретти куруш үчүн. Сиз бул жашоого келдиңиз. Дүйнө акыреттин эгин зары. Эгерде бир инсан талага мээнет кылса, бир инсан мал жандык багып талааларда, жайлоолордо өзүнүн тиричилигин кылса, анын өмүрү өтүп атат. Анын убактысы өтүп атат. Убакыттын өткөзүш максат эмес, сиз менен биздин максатыбыз ошол Аллах берген убакытты туура иштетип калуу. Пайгамбар алейхиссалам бир хадисинде айтат: күнүгө адам баласы өзүнүн жанын тозоктон сактайт же өзүнүн жанын тозокко салат дейт. Же сиз жакшы амал кылсаңыз, сиз өзүңүздү тозоктон куткарасыз жакшы амалдар аркылуу. Эгер жакшы амал кылбасак, анда биз өз жаныбызды тозокко салганыбыз. Эч качан инсан ортодо боло албайт. Мен дүйнөнү дагы кылбай эле турайын, динди да кылбай эле турайын, бир аз эс алайын. Каникул жок убакытта. Бул убакытта сиз курсаңыз, курулат, курбасаңыз бузулат акырет. Ошондуктан Аллах берген өмүрдү кадырлайлы. Пайгамбар алейхиссалам өтө кымбат неамат деди муну. Аллах Таала заманага касам ичти. Вал аср, өмүргө касам дейт Аллах Таала. Эмне үчүн касам? Себеби өмүр кымбат болгону үчүн касам. Аллах Таала биз бул жашоодон убактыбыз түгөнгөнгө чейин өмүрүбүздө түрлүү сыноолор менен сынайт. Кээде жаштык менен, кээде карылык, кээде бай, кээде кедей, түрлүү сыноолор менен Аллах Таала сынап, үй бүлө, бала чака, жумушубуз, дыйканчылыгыбыз, жакындарыбыз менен Аллах Таала сынайт. Бул жашоодо сиз менен биз сыноолордон өтүп, акыреттин эгинин кылып калуу. Себеби адам дыйканчылык кылса, же болбосо жана талааларда мал бакса, ошонун түшүмүн күзүндө алгандай, биз дагы бул жашоодо кандай жакшы амал кылсак, кыямат күнү Аллахтын алдында ошону сөзсүз түрдө алабыз. Аллах Таала айтат, сөзсүз түрдө аласыңар дейт. Кыпындай болсо деле, ал жакшы болсун, жаман болсун, ал сөзсүз түрдө берилет бизге. Алар келет экен, адамды тосуп алат. Bir ayette Allah Teala yevme tecidu kullu nafsin ma amilet min hayrin muhdara. Adam жақшы амалдарына кыямат күнү сооп алат экен. Жақшы амалдары өздөрү келет экен инсанга. Ал тааныбайт инсан ким экендигин. Анын кылган жақшы амалдары, анын белектери ошол адамга келгенде, адам баласы шунчалык кубанат экен да. Адам кабырга барганда, хашырга суракка 50.000 жылдык суракка турганда, жана Сирот көпүрөсүндө ар бир учурда сиздин кылган амалыңыз сизге жарык нур болуп берет. Сизге жаркын элесинде сизди куткарып шафаат кылат. Ал эми акыретте ошол эле амалдарыңыз сооп сыйлыкка айланат да. Эгерде инсан жалкоолук кылып, өмүрүн туура эмес амалдар менен, бекер нерселер менен өткөргөн болсо, анда ушунчалык өкүнөт экен. Günöler al insan aldına kelgende, azaptar gelgende, emne üçün bu azaptar maga keldi degende, palanca günön üçün degende, tavaddu lav anna beynaha ve beynahu amadan ba'ida. Uşul menin günölerim menden alыстап, uşul günölerдің sebebinен бериле турган azaptar menden alыс болуп, көздөн кайып болуп кеткенде кана деп инсан өкүнөт экен. Ошого жакшылык дагы биздеге, жамандык да бизге сөзсүз түрдө келет, жолугабыз. Biz жақшы амалдарды көп кылып калайлы. Аллах Таала пенделерин өтө жакшы көрөт. Иннаху рауфун бил ибад. Пенделерге өтө боорукермин дейт Аллах Таала. Иннаху хабирун басир. Хабардар, көрүп, билип, угуп турат Аллах Таала. Сиз менен бизди Аллах Таала жакшы көрөт.
Ошон үчүн biz kança günah kılsak dağı, kemçilik kılsak dağı, Allah Teala kemçiliklerimizni jaşırıp, Allah Teala siz menen bizge жақсы амалдарга кылганга кайрылы мүмкүнчүлүк берип жатат. Kança günah kılsak dağı cuma namazına, kança günah kılsak dağı beşmal namazga, kança günah kılsak dağı Allah'ın ululuğunu aytkanga jana ukkanga мүмкүнчүлүк берип жатат. Эмне үчүн? Sebebi Allah pendilerini öte жақсы көрөт. Allah'ın aldığında pendilerin darajası öte kadırlı. Allah subhanahu wa ta'ala pendilerine kayrılganda gerek bolsa kapırlarına koşu menin pendelerim dep kayrılgan. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim. Ey Muhammed aleyhisselam siz özünüz ümmetinizge aytыңыз. Aytыңыз salarga. Allah Teala aytıp çatat. O menin pendelerim. Asrafu ala enfusihim. Öz canlarına zulüm kılgan pendelerim özgöçü. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden hiç kaçan ümit üzbögülü. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. Menin sıfatım oşunday. Büt günelerde keçirem. İnnehu huvel gafurur rahim. Öte geçirimde öte meyrimde aytınız deyip. Allahu Ekber. Allah Teala şunçalık geçirimdi. Allah'ın keçirimini hiç kim çektey albaydı. Bir aksakal gelip soradı. Ya Resulallah, man yuhassibul halq yevmel kıyama. Kıyamet günü bardığınız tike üstten tik turganda Allah'ın aldığında. Al жерге barganda kanday barat? Жылаң айлак, жылаң baç. Öte oğur abalda. Günökörler günökör abalda. İmandılar imandı abalda Allah'ın aldığına barışat. Bardığı Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldığına kelgende Allah subhanahu wa ta'ala bardığından sura kılattı. Birok Allah Teala hiç kaçan bu dünyada açılangan emes. Kabırda dağı birok kabırdan tirilip Allah'ın aldığına barganda Allah'ın açısı uşunçalık gelet. Andan keyin hiç kaçan açılanbay degen. Emne üçün açılanat? Bul jaşoodо insanlar ömürün жүздөгөн жылдарын күнөө иштери менен өткөрдү. Аллахка тоң мойну кылып, Аллахтын динин пайгамбарларын шылдыңдады. Эми Аллах Таала бүт баардыгын топ-топ дароо азап бербестен хашырга өзүнүн ачуусун топтойт. Ошол күн 50 миң жылга чейин узарат экен да. Kana miqdaruhu 50.000 sana. 50 ming yılga çeyin insanlar Allah'ın aldığında turat. Kabırda da karangı, haşrda da karangı. Allah'ın aldığında tik turat. Özünün künölerinin sebebinin denesini teri kaptap, denesi kızılıp, irhamna velav bin nar. Tozuğa salıp bolsa dağı bizge rahim kılçı Allah. Tozuğa salıp bolsa da bizge uşul avaldan kutkarçı dep Allah'ka kayırılgan mezgilde. Öte oğur aval bolup yevma yafirrul mar'u min ahih insan özünün bir tuğandan kaçat. Ve ummihi ve abih enesinin atasından kaçat. Ve sahibetihi ve banih özünün ayalından jana bala çakalarından kaçat. Kayaka kaçat, emnege kaçat. Bütkül adamlar biri-birimden kaçat. Paygambarlarga barat Adam aleyhisselamga. Rahim kılыңыз en birinci paygambarsız, en birinci atasız. Rahim kılыңыз bizge. Bizden Allah menen ortamızda ortonçu bolunuz degende Adam aleyhisselam. Nafsi günah kılbagan paygambar. Men özümden havalımda bilbeyim mi degen. Sizler bargılaçı. İbrahim Allah'ın halili, dostu, oşoğa bargılaçı. Allah'a süykümde öte jakın pende. Balkim oşol sizlerge ortomçu bolup жүрбөsün. Ağa barsa aytat, Musa aleyhisselamga bargıla. Al tüzden tüz Allah menen süйлөшкөн. Musa aleyhisselam İsa paygambarga barat eken. Bargıla deyt eken. Oşentip ulul azm paygambarlardan günah kılbagan adam zatının asılının en ulu 5 paygambarına barat. İsa aleyhisselam 4-cüsü. İsa aleyhisselamga barıp durup bütkül kalayık, musulmanı, kapırı, cini, insanı ortaga tüşüңüzçü degende İsa aleyhisselam aytat eken. Al yevme la as'alu ummi Maryam. Bugün öte oğur gün. Allah'ın karı açısı gelip durgan gün. Bugünkü günü men özümdün enemdi. Maryam apamdın ahvalını suraganga menin darmanım yok deydi. Oşonda bardığı cüneyt eken paygambarga. Sebebi İsa aleyhisselam aytat. Bir ele paygambar Muhammed aleyhisselam ortomçu bolbosa başka hiç kim ortomçu bola albaydı. Sebebi Muhammed aleyhisselam adam zaten asılı paygambarlardan imamı. Oşol ortomçu boluşu mümkün değil. Büt bardığı paygambar aleyhisselamga barışat. Paygambar aleyhisselam men uşuga ukuktumun ortogo tüşügö. Andan soň paygambar aleyhisselam sajdaga jıgılat.
Allah'ın uşunçalık kudretin bayandayt. Al sözdördü kazırga çeyim men bilbeyim. Menin oyuma, menin жүрөгüme alar gelelek deyt. Allah Teala menin жүрөгüme özünün ululuğun salat. Men Allah'ın ululuğun bayandaganda Allah'ın rahmeti mehrimi kaynayt. Oşonda Allah Subhanahu wa Ta'ala aytat. Ya Muhammed irfa' ru'sak. Muhammed kötörüңüz. Süykümlü Muhammed pendem kötörüңüz başыңızды. Başыңызды жерге койгонго sizge durus emes. Ilayık emes sizge. Şarapattı paygambarımız. Beyişten dağı şarapattı. Beyiş suyunu öteken paygambarımız mağa girdi de. Beyişte bolu. Paygambar aleyhisselam menen çoğu boluğa hiç kaçan jetpeyt. Paygambarımız jeti kavat asman, jeti kavat жерден kımbat. Paygambarımızga insan menen jinden başka bardığı itaat kılgan. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'e bir müşrik gelip durup, o Allah'ın elçisi, sen paygambarsın mı? Sen Allah'ın elçisin mi? Eğer oşonun çın bolsa dalil berçi. Emne dalil gerek sağa? Dalil ay ekiye bölünüş gerek deydi. Peygamber aleyhisselam oşol uçurda kolu menen, mancası menen işara kıldı. İşara kılganda ay ekiye bölündü. Kur'an'da kelgen iqtarabatis sa'a ve enşaqqal qamar, kıyamattın duruşu jakındadı. Ay ekiye bölündü deydi. Peygamberimizga büt alam taslim kılgan. Taşlar, baktaraklar salam aytkan. Biriyle insan menen jin paygambarga moyun sunmay jatat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem darajası büyük. Aynama zukirtu zukirta ma'i. Men kaysıl jerde atalgan bolsam sen de ошол жерде atalasың deyt. 5 maal namazda Allah'ın ululuğu 20 jolu aytılsa, paygambarimizdiki dagı 20 jolu aytılат. Paygambarın atın götürüp koygon, darajasın, zatın götürüp koygon. Oşonduktan Allah Teala aytat, bul jerde sen başыңды жерге койбо, көтөр başыңды. Sözüңdü ugup jatam sүйүктүү pendem. İşfa tuşaffa, sen ortogo tuş, senin ortomçuluğun kabıl. Sal tu'to, emne suraysın. Birim suraganın degende paygambarımız, ümmeti, menin ümmetimdin ahvalın onda. Menin ümmetimdin ahvalın onda deydi. Allah Subhanahu wa Ta'ala paygambarın bereketinden ümmetine rayım kılat. Kabırda dağı, haşırda dağı, jana tozoktan kutkaruda dağı. Biroq bir türlü insanlar Allah Teala'nın rahmetine jet albayt, paygambarımızga ergeşmegендиктен. Peygamber aleyhisselam kölünde, havuz, Kavsar kölünde bütkül ümmet peygamberimizge gelip jolukkan mezgilde kebir insanlar Peygamber aleyhisselamga itaat kılbagandar, tozoko tatıktуу bolunganдар özünçө bölünөt. Peygamber aleyhisselam alardı keliniz, jakın geliniz, Kavsar sudan içiniz, siz menin ümmetimsiz degende Allah Teala aytat. Siz bilbeysiz, bul ümmetiniz sizden keyin emne işlerdi kılgandыгын. Siz bilbeysiz, kanday jamanlıkka batkandыгын bilbeysiz degende, oşunda peygamberimiz suhqun bu'dan, anday bolsa menden alыс bolgula. Men sizlerge şafaat kıla albayım men dep peygamber aleyhisselam kebir insanlara şafaat kıla albayt. Biroq oşol şafaatul kubra, oşol günü peygamberin şafaati bütkül ümmetke jetet. Peygamber aleyhisselam sajdadan başын götөрөt, anan surak baştalat. Surak baştalganda kanday bolot dese, ahiretin bir günü bizden 1000 жылга barabar. Biroq bizden jarım gün menen Allah Teala har bir pendesinden hesap alatken. Alımlar aytışat, egerde bir insanın ömründen surak alış gerek bolsa 50.000 yıl jönle ötüp ketet deyt. Bir insandı keliniz, Abdullah, Muhammed, Umar, Ali, keliniz bakıt, keliniz azamat almaz. Emne üçün uşul üçte günah kıldınız? Kim menen kıldınız? Emnege kıldınız degen surolar berilse, ortoço jaşagan insanın ömrünü 50.000 yıl surak alıga tura kelet eken. Biroq Allah Teala jinlerden, insanlardan her birinen bir uçurda zamatda Allah Teala esep kısa alat. Bul Allah'ın kudretinin belgisi, sari'ül hisab bul Allah'ın sıfatı, tez esep kısa aluçu. Allah Teala bardığından tez esep kısa alarda Allah Subhanahu wa Ta'ala özü gana alat. Peygamberimizge bir aksakal gelip durup kıyamet günü bütkül halayaktan kim surak alat degende, Allahu Azza ve Celle, Allah alat da. Allah'dan başka kim almagıla deydi. Oşonda janağı aksakal suyunup ketet. Men oylop turalı özünün oyunda perişteler alsa gerek, tagı biröler ortamçı olsa gerek. Allah özü alav.
Najavna wa rabbil Kaaba. Kaaba'nın Rabbisine Allah'ına kasam içemin. Biz kutulduk tozoktan deydi. Biz kutulduk tozoktan, baktısızlıktan. Peygamber suradı. Emne üçün? Emne üçün tozoktan kutulduk da aytıp jatasın dese. İnnel kerim iza kadara gafara. Tatıksızga bergen zat. Şaytanga toң moyunga bergen zat. Günökörgө bergen zat. Bizdi geçirmey koyup sıra kalsa. Albatta biz tozoktan kutulduk dep sүйүнгөн экен да. Allah'tın mehrimi jaynap turат taksılar. Allah'tın mehrimi tөгүлүп турат. Biz kançalık günökör bolsok dagы, ошондуктан ömürübüzdү жаман амалдар менен өткөзбөйлү. Biz kançalık günөө kılgan sayın Allah'ın mehrimi tөгүлүp турат. 60 yıl, 70 yıl ömür boyu günөө kılsak dagы, biz Allah'ты unutsak da Allah bizdi hiç kaçan unutpayt. Allah pendesini hiç kaçan unutpayt. Allah pendesini жақшы көрөt. Siz jaşınıp, bekinip, çümkönü alıp durup günah iş kılsanız, Allah Teala oşol jerge dagı özünün rahmatın, şamalın, avasın, rızkısın, nimetlerin berip turat. Allah'ın nimetlerini menen biz turacakka işleteli.